Mai kagoi na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel biak tunre nit la mai thon riu dari. Asai April dari kuthum kum singne na chui na pungu. The Gaanphiu Mail, Tamenglong local newspaper, King in Sam the call. Ukrul April dari kanai. Naga community tuang man sai ching sing ri free movement regime hai. Kalwai na laudat kang kani Indo Myanmar border kau fencing rangba meta tan na nutni mak mai indaw na April dari kanai nung Ukrul district headquarters Manipur kani Longwa village Mon district Nagaland kau really tat kan the Ukrul headquarters kau tat kai kan may really da United Naga Council bang kau Tangkul Naga Long kani Tangkul Frontal Organization Street lang kan chongi really kau tai Naga Hoho NBMHR Central Global Naga Forum Ansham Naga Women Union khani phuam azu ka saw na mansai chingru na pung dawri tat law kani Ukrul dong rally khotai Naga mai MLA civil society groups in some nanun khani border fencing project da nutni mak mai nam mai azu rekwang na tat ka saw law kan theng Ukrul dong rally khotai Naga mai leaders Fungyar MLA Laisyong Kaishing Chingai MLA Khashim Vasum khani Ukrul MLA Ramnga Ning Muiva Kani protest rally kautai kasao lau kani inbu na civil society organizations asu rini Indo Myanmar border fencing project da nutni mak mai indaw na protest rally kautai dat lau kai kani protest kau kasao kan mai nun tai rui British colonial rulers chingkhat phai security dai zang kautai rui Naga mai nun ta mansai ri ka sia mai border ri ka lang ti pat lau kan tongi kumna mi tai Naga mai nun ta nimbin mai khani chakhwang sumak mai tan de ituna sana mi hai Naga mai nun tong identity khani chuncha mai ta thau sulau mak mai tan de ituna sakani rally khautai central government da pian mak mai indaw na colonial era gan tuang divide and rule policy tai intaw ni kaloi na tat kai bami mi tuang policies re Naga communities ta kalang jipat lawam thi tuna sakani mi tuang inchu mak mai tan hai ri Naga mai nun ta generations azu suren ra lauthi Ukrul tuang release tai kabam kanai khori ka hau kani mi tai dungrai le kharsam kau kazaw na district headquarters kwai tat lekani protest rally tat kai bam mai ti rui border fencing ta tan na ni mak mai indaw na fencing hai ri num khoring ta kumna banglaw ni mai tuang nai bam thi tuna sakani mi lung khau memorandum hai prime minister Narendra Modi khang deputy commissioner Ukrul district khawriti kala law khang dilaw kan thi memorandum khote free movement regime hai katup mai lung khau kaloi na laudat khang khani Indo Myanmar border fencing suba mai hai ti in thak law khang sang hoi kani Tangkul Naga community zan khau ti kan mai memorandum akhat khau FMR la kan mai ta tan na ni mak mai khani border fencing hai ri Naga mitong history humanitarian khani socio-political khau kabiu mai nai milam khau salo kani British colonial ruler ri Naga territory ta India le Myanmar khang subak inzat laukan tongi tuna hi kani memorandum khautai prime minister Modi ta history khau alat mai ta lo kan mai tai su inchup laudat pu tuna sanghoi kani inbu na Infal Valley khau lat lu pat ba mai FMR zangri tuna sabam gai mai tai alat mai latbam de tuna sakani government tuang chui mak mai tai Naga community khang phum launi mai latbam de Manipur kaulat lu patkan metai administration gwangtang makmai khani gan saak tong political interest kauri pakkan tong de tuna hi kanei Tamenglong April tarik kanai Siroi Lily Festival kum singnei ni na pung khang chamdan ka hau mai suna Governor Ajay Kumar Vala rai mai organizing committee meeting Raj Bhavan in Falkau April tarik kanai khautat kai gan the Siroi Lily Festival organizing committee meeting khautai transportation security measures, crowd management, infrastructure development, hospitality services, cultural programming, promotional strategies khani interdepartmental coordination lamkhau kaphian kani meeting khautai security the governor director general of police principal chief conservator of forests principal secretary commissioners high ranking police military and civil officer khani by my senior officials azu rikasaw lokane Infal April tarik kanai Manipur Pradesh Congress Committee ri Manipur dong delimitation process hai census data verification sulana inchup mai alat mai thai inthan ko retat kai khang central government kau demand sukanthi MPCC vice president khani chief spokesperson Hariswar Goswami ri press conference Congress Bhavan VT Road Infal khau tatkai na delimitation exercise hai kum singnai na khat census thailai na tatkai ni mai khau hai lungai menai thi tuna sakani delimitation khau tai Lok Sabha khani state legislative Assembly tuang sit hai re adjust sudat ni thi India tuang history khau delimitation hai chingkhat pai skill ringu na khat chingkhat pai skill rik charuk na khat chingkhat pai skill rik sanai na khat khani kum singnai na akhat tuang census thailai na tatkai kan thi kumna delimitations commissions tai chingkhat pai skill
ringu na kanai chingkhat phai skill rik suruk nga kathum chingkhat phai skill rik sanai na kanai khani kum singnai na kanai khau ka siam kan chongi asylum tat kai ni mai delimitation process ai kum singnai na akhat census kau base na tat kai khangi delimitation commission ek kum singnai na kanai tai kum singnai na kathum khau kum singnai na tachat amend so that kan chongi mi da khau kum singnai na treat na khat census ai covid-19 pandemic khani bai me factors nai mi sangri nian kai kan chongi kum na mi tai kum singnai na treat na charu khang extend so laudat kan chongi rik ta chat na padai constitutional amendment act kum singnai na khathai lai he thai delimitation hai rai mai post kum singnai na treat na truk census kau tat kai dat ni tuangi hai kyu thu kum singnai na tamru na khat census MBCC thailai na kum singnai na khat census hai gwangtang mang mai azu na ye population growth high subdivisions asa khautu inchu mage tuna sakane noni April tarik kanai Rangkhung 1 Baptist Church tong associate pastor late po chung Gaanphiu tong funeral program hai kai na tat kai lo kan thi funeral program dai Rangkhung 1 multipurpose hall khau tat kai kan ni thai lo nu we late po chung kang mai associate pastor ti hai tat kan mai March tarik tamru kum singnei ni tri na pungu Sunday tingzin khwang churuk zang khau national highway tamru na chanai Rangkhung kai luang lung khau guang than gai kang mai rongdai mina ri thau mai NF railway kari rui diang kabiu launa sansi na dola nai April tarik khat kum singnei ni tri na pungu Raj Medicity in Falkari in Ban Panti Loilau kan chongi mi da khau Rangkhung 1 Baptist Church associate pastor kai kai khun biak thang roi gari driver da ragwang zan khori kok lau kani ma kan me associate pastor kai kai khun biak thang roi gari driver ti hai ragwang zan khori kok lau pari thi tuna Rangkhung pai dai khau khani kan di mai goi ma khau kau indau pat kan ne Infal April tarik kanai former deputy chief minister Khani X Director General of Police of Manipur, Yomnam Joy Kumar, former Chief Minister N. Biren Singh ta let PA Sangma Zan, Kabam Kazi Samak May Gan Kau, Sinsuwi Tuna Pianmak May Indao Kanti, Why Joy Kumar Thelai na N. Biren Singh re Manipur tong latlu lam kau mansai nun da sai in biang khang sumai tan de ituna sakani social media post kau Joy Kumar re Biren Singh tong latbam National People's Party khani Manipur latlu da sakariu ba mai tai zai alat mai khani NPP lam kau thai in than mak mai lat de ituna sakani former Chief Minister N. Biren Singh re rai dau PA Sangma tong video da in taw Manipur latlu gan le zai kariu loba mi hai kabam kazi chaw magi khani katong administration re Manipur khau latlu ti lan nam mi tai kakom dat khang subang mi tan de tuna sakani inner line permit lam khau Biren Singh re bauna sabam mi tai BJP late government re phungwang tongra mi NPP tong role khau re gwangkan tongi tuna sakani Manipur khau ba mai koita chun sam khang khanna Joy Kumar re NPP president Conrad Sangma tong latbam ta kaloi na katiu launa thun ku mai indau kani kumna blame game hai in thak lau khani sangwai kane Infal April tarik kanai Deputy Commissioner Infal West District Roy Infal tungdui bag nun dang khau kai sam ta lo mai koi hai lagan khang eviction order tipat kan the April tarik kanai kum singnai ni chi na pung khau tai patkan me order khau tai dui bag dang nun khau encroach suna kai sam ta lo mai ri dui luang tat ni mai khau ti in kham lau na dui ti dai lo bam the tuna sakani mi tai cleanliness of Infal City tong second interdepartmental coordination meeting March tarik chanai kum singnai ni tri na pung khau tat kai kan me khau tai re encroachers kwaita lagan khang recommendations ti lau kan me thelai no order tai ti pat kan chongi dui bag dang khau kai khani dukan tan lo bam mai lagan khang order pat kan me tai Waishal Maril Infal West District Naga Nala Infal West District Eastern Bank Nambul River kai sampat kai samthong khani ilangbam Laikai Nambul River Rian Haye Government Authority Renew Laumak Mai Khau Kai Dukan Shade Water Pump Niak Phungwang Launa Dui Luang Mai Khau Ti Khambam Mai Ti Hai Lagan Khang Order Tipat Kan Chongi Subdivisional Officer re survey report submit sukan me khau unauthorized structure sai wangwai subdivision khau ringu inbu khatni lamfel subdivision khau phaikha na tachat inbu dui bak dang khau ta lo bam gai thi tuna ti thai kani kumna order khau tai mi tuang kai nun tai April tarik ru na chekil kum singnai ni chi na pung ma khau lagat khang ti thai kani deadline ti lo me khau hai lagat mage thai authority rekwang na gan puni the tuna sakani mi da khau ka kai pau nun re April tarik ru na kanai ngal lung khau claims and objection deputy commissioner hamit hai concerned subdivisional officer khau submit sukhang ti thai kane inbu na water resource department the eviction tat kai ni mai tuang ka ge nai mai missionary koi tai chamdan khang order khau tai hi kani khani superintendent of police Infal West na women police personnel ka sauna police force samdan khang ni ti thai kane guest jam
asai April tarik kathum kum singnei na tri na pung khau tarik runa khat kore runa pung February kum singnei na tri na pung long khau guest booking sulau mai serial number jing choi na padai phai nai rik seruk nga pung khore serial number jing choi na padai phai seruk nga ru na kanai ngan khang insan ni Tamenglong ting nai luan kin ki bu tarik kathum kum singnei na tri na pungu lau thuan mok nai kalan ting zin nai nai zing bang ting puk in thane din ki bu tarik padai kum singnei na tri na pungu lau thuan mok nai kalan nai nai ting zin sing bang mok nai mai ku kwai na king in sui na king lau mi khang ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek chen re kangan ma nga thon ku wei asai khang tu cham hai khoring ngan lau thi in thuan lau thuan khong ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thon ku thei